kako ste dobro, živi zdravi? Ovo se sredio je, bote red. Jesi direktor, menadžer, šta radiš? Ovo drugo, menadžer. Stvarno si? Dobro je. U kojem poslu, mislim, koji dio? Farmacija. Sad si... Đubre jedno. 2 godine korone, a? Našli smo ga ove 3. Ako to ću ovako jedno, jesi na mobitelu crkva da Bog da? U prvom redu. Gdje je ono ponavlje? Ja da se njoj. Čak i menadžer ništa ne radi. Čovjek mu vibrira telefon cijelo vrijeme, on ga dao želi da uživa.